Iya, me baro di metakori alas mga lespek yang sa kapasidis na radio guya konfo. Me bar origi alamala poude. Tapo a son de bakan na disi December 11, 2016. Maning na kinofient. En tide na a program a konfo na wisani ang brada Kenneth ang ami tapo a son de. Was mi godoro mi wan bari alasma fu para ta koroni ta nikeri ta saramaka ta kauna ades masa de tap seisma eme bari smasa fiati de wan bigi ori ame first ding en u apon un sweet deity de da mi wan bari des masa update de kondale do alamala en sterkte ang ades masan siki mi wins alamala beterschap en me bari desma walamala poude in u camera or in u wagi op ta pasi u de regwe of u da busi op ta watra me baro alamala wa bigi ori en metegunu taki uhor tranga ini abribi fu ananatata de konfo sa wi abi unogo tiki pot dawansma san potau ede we bribi san unsma san bede before unu before guasabana de konfo da postu trawa ebari tapu libisba da so miwa cha barara Kenneth ini na program a konfo na wisani barara Kenneth. Ja, me bar odi inuang luisteraar maposi mi gomoro para da mi wan tegi anana grantani u Jimmy di awiki miti de manteng a Jimmy alibi blo u mi de ina libi metegi grantani adeng bigi yeye de charunu metegi grantani tu kiesi arki na radio disi no ang radio sa Brada Kino e Abi en temi steun in inua sansa edu me tegu granta ji do te kai esi arki me bar odi na inuang me bar oda hi mundu a wispo de ir konde ala de pouku pagron tapu me bar odi na inuang smade siki na nefa santa ata langawa anu junu fuko betre de wang di no jati dangonu we krasia de famiri de wandi de na libete tanta pu yupasi tanta pu saye bribi abribi sayabi ta horeng no te ki wantra bribi ika wantra bribi ano puyu abrasawe tagja dat na bribi puyu Sadep no throwing if I de ingewikkeld tekiting lekpa ako man kita kay tekenting ato day tekiting day leri abra yukulturu ika wikulturu na wa falag moy sanif shi na moy falag moy sanif abi mi trosa ta wikulturu tay gum granta to antron fu don e ati para dakino nangami Walida uno bende wasani be kwa mindri marato ina pa santa anana kedua makedua umpo so de jaside da usataki abra inu asani no so wasanta was my tax uno pu abra sa usantaki so sapa kuno ina asani akside konle asala teno da we konaini dawe
we begin ng a programa puno ang susoprisiri. Susoprisiri mo abibaya. Kaya kung granta niyo di weta kaya si ate abitay lalaki no granta niyo di kami ko ayun. Tangi di yuto. Isabi to. May tagde bigis ma granta eme padre wan bigi ori fuja pemide and a program disi na wan program sa we denki fu chako and fu opos ma ai fu bribi inina comfortori ano taki we doing isma mar asandi si na wan sani fui ano taki lek fabraken taki ugo suku ma abede funu uko bora angin and wetanangin wan sani me shi furu ina makandra taki sma aiteki trasma konfo potap de ede moro dan de tiki konfotori and asanati me feni fal feri omdat die Yusani sayo abi, you must hold, you must sharing biggie. Maar sansa meshi in plaats de chade egisani go aloktu, de teki trasmasani echaga aloktu. Isabito, daarom tide ina makandra, yeshi walo fromu, walo problem ini famiri, walo jugu de omdat sang na abribi sadena abi in de comfort en abribi sa deno wan teki ma esesi de teki wan trasma omdat die te wasma isab de metaki monkey she monkey do en dati epasa want if we go actie sma sana wan betekenis fu abi wan buku in je ano en leg uit zijde you eet a bribi in you en bribi in a buku dan if you go denki taki you can take anyone buku de taki me bribi anyone sani sa skrivi in a buku me bribi dan im aksius revi suma skrivi a buku want wan buku no kan skrivi in a srevi wan buku wan libisma musu skrivi a buku na lekti de ye shi de mai taki de mai skrivi kon fo buku. That you know, like Walibisma, you can take a buku upon one temple of Kerki, they taki, luku a buku for buku disi, na a buku fuwi en unu obribi in a buku disi. Darema abi wan bigi gemeente, moro temple of Kerki e bigi opo, dan a geloof die ze bestaan. Hij bestaan tapu a buku van comfort. Maar dat jullie kibisma mushitaki. Hey, wacht die. A buku isi. Awan libisma schrijving. En awan libisma schrijving. Dan samai taki in a buku. Kan de false of the true. Isabi toch? They must go onderzoek, sumanamang, pama mopo, pama kong, tapu de tori sama skrifi na buku. Malibisma lesi, fugo denki, en fugo do onderzoek. Want if libisma go do onderzoek in den buku, dat is she walolei, vals, in beschriften,
Isabi tok. Maar libisma lobi te wan trawan konte yire taki. Hey, mi nespang sanskriti me bribi dat bakar. Isabi tok. Dat de teken. En so is she dat de volgers ei kon ei bribi you me mekichin ibrare mekichin alas me mekichin en etake ei in bribi na bukulise klaar case. Maar ja, lulik misma nego do onderzoek. Isabi toch? Want if Willy misma go do onderzoek in allerlei dan je ziet dat je een probleem deed. Isabi toch? Maar in wie comfortori in u comfort in een abi buku skrivi fu comfort in een abeng ane bestang. No asma kate imitaki man say tak skrif comfort buku na a werkelijk comfort buku. Bika waobia no make you skrivi ekoni. Waobia no gi you en koni o nooit ojieng. Ote yi wan tusani kadewa half percent amanji. Aman no ji you en koni nooit. No asma kote imitaki wan konfo buku e besang. No. Na ode poti san in ede de shi saobe du dat de man onthou dat de man go skrivi maar obia no tegi luku teki disi ba poti buku ama nooit otegi brakenet yawan sam taki mi arke you mi wan taki bribi respecti ala de sanlati na wan etayu ina libi na wan deal fu alibi and if you know abi of if you ne waka tap a party dati fu waka lang den patakin dati sa e hol you sa estayu leki libisma ina libi dan e go moeilijk lek fa brada taki abra abuku uno be sabi abra wan buku koda kwans masri wan buku awinti o tegi fa kan le fa msreka wans ma also uno be sabi abra de sandati and si no wangie ete inagronta pusa edu dati kande apsa sabi maar un saben trafasi wan tikasi wan sanemi sabi taki efu yeye bejisma ala koni na ala sabi tadebe sabi libisma bo du bunfuro ogra grontapu asade ma if once maskrif wan buku abara we kulturu fa ikan beschrijf we kulturu fa ikan leren moro betre dan die begrijpt wel kan de wans mas ab voor ervaring en aanzien pasan dati isabi want we kulturu na wan stani sawe begin leri krasma no yere fen strefi trawan taki emma no soring isabi des wabi begin wan presi wan buku de sa kalerisma abra we kulturu lek paminang abra rakino wetak abra we kulturu dan abo de wan loik stani isabi waarbij hoe allemaal de eens nanga sang escrivi want ino mujere taki once ma schrijven so dat tras ma schrijven so one basis moet pude tuurlijk dus if a basis de abo de wan falak mooi tani
Want de je leert op je cultuur, dan je zie a werkelijkheid na fa a mooi. Maar if you know sab a cultuur, you obruya. Tuurlijk. Want you begin lees you Bijbel, dan je lezing kan je alle day, alle zonde, je komen naar je lezing te baan. Dus if you want go in a cultuur voor je schrijven, dan I take thing, dan make sense broya you. Isabi, want take thing die kan begrijpen, dan maar leg je uit voor je kan grabu a cultuur, structuur sa uabi. Dat je hebt, brother? Adati. Want, like voor je dat je bra kennen, if ik kan dat was maar kan leg uit en make is maar verstaan van a cultuur de. Want, voor je dat je bra kennen, walos maar no sabe noti abra culturo. En ade wan vaak moeilijk tori voor sabi culturo, want even no verstaan ama dan je bruya. Maar if ade dat kwasma kan leggen uit dat je wan voorbeeld met je dat je a culturo voor Wisra naman, mo uit Afrika en de Chade disco en you abi dishes there and for you can go onderzoek abra desane. Maar sami wan taki en sami wan tegisma abambung fuleri sabi o kulturo. Maar cultuur is nou moeilijk zijn. De comfort moeilijk. En solisi de meitaki if hobia if comfort ne trobi no spitinin. Betekent dat if you stick ne moeilijk you if you nou een probleem if nou comfort no kona barai edem. Isabi to libe leki fade no go na bonumang go kotluku somar want solisi ikan go na obiamang dan ini ama ede ama abi tra prakseri tradenki fudu ama kan do you agree ama can do you boom because you abi from obiamang anga boom obiamang say me tak disi dati you abi obiamang sa eroko tapu sosomoni ama neroko dat ama lobi aroko Ameriko famoni. Yabi obiama sa lobaroko ay doing fu prisiri en ama ati ay fir bung ama shepe bung. Mayu abi obiama play obiama sa sabi soso ogri amano sabi bung soso ogra maido. En de abi trawang sana kwaksalvers sano sab noti that if you balanda tapu de kwaksalvers de wang sa no sabi bung de wang sa etekaro kodisi money dan you sa you sting no brom you know it dan you sting obigi bro you want dan de mo tegi Lausani, de manka tegi sani dat yusrefi if you ede rokobun de yo prakseri taki on sana nonsense de man se tegi mi. Want
Miere wan tori, wan heel lang ting. Taki, wan obiaman, tegi wan sma, taki, emma poti bakru nentapo. Mine taki dat ano true, dat ano kan pesa, kompetenso. Maar dape you kan see taki na asan sa amai taki no de so no true. Wanti wan obiaman if aman si of kompetenso, if wan obia si taki o chatrobikong, ama awake uit futegiu san epesa in je bere. Daarom moet ik nu disi taki wan obiaman nooit o tegi you te waka netapo te waka goneng ono tegi nooit taki you ma you pa you brada you sisa you chin you masra e do so. Say de amano durati. If I'm hungry, ama shi say pasa ama utaki. Ma if wan trasani, if I'm not do anga kulturu, ama no tegi yo. Obia no tegi yo. Wan dati ana ama roko. Ama no kote taki, hey, ibrada no lobby, ibrada koshu, ibrada tak this about you, of a man crow you of anyone sani. If a man crow you, I'm out tegi. Mama no tegi taki aprovi of a mafi e wakaji. Desanati amang no tegi you. Dat betekent, if a man tegi you desansi, dat betekent a roko sa me do. Ama nendueng ang wan konfu sana tata senekong. Ama abi wan bay, wan sweri. Ama roko wan demarati eitak alasani anga demovo. Demane orekening, demana trobi. Dan you sa justine bro you go tap demansi. Da sara mais do. Teri you yere santi tak ipa ibrada imazra do soso sangay. Sério. Yo kistro banga de família fi. Funot noti. Yo kistrobi. Yo bigitak sanangay sa bralas ti sama anasani. Da sa you kan de odu. Da so I edo bigiroko pudo grino. De go do you sa brala mapa disi dati yo go do ogri. Wata sama go barakaran. Maybe taka so ye kisi prati libi. Yeah. Asade. Wan asema san tegi you asani. Amo teita ki duso. Mama no teita ki hey, go on the soup, go takangai brada, go takangai mapa sa disi taki loko somiere of so ade true. Isabi to? Maar yo bigi fire you srevi en bigi go do ogri too. Dat is even you still sa no betrobi, no you still bigi trobi you. Want I fuka you srevi en te you fuka you srevi, de meta ki te you me kunu fio na tranga fupuru. En dat you bigi make the time disi op sangay. You hear the dog go bria. You baby boom. Him go sani, him go do this, go do that. That's a problem. Brak yon sam taki. Data ya leti tapu sayu taki dat bek you parasandis an taki dat mabus students who are postre waka bonoma. Isabi wasana wang belangrijk stani want de smartphone saben do afesi
den cabra de wansano abraite kontrong your profeng de alamala sabi saipta. But if you jump abrading, dan nasan sami stress onder feni, dan say you go fugo duang etrasani fugo na wansma sa abyu yepifano du fukan shi saipta. Dan so that man shi noti da on amankan tegi takuluku so on so. Maar if I'm kong the day taki once my botegi mitaki a staffy put one sanji of a map put one sanji me opogwe. Tuurlijk. Me opogwe. Tuurlijk. Omdat mina ba bridi en mine shi taki mi egi brodu op pot zo'n sanjimi. Ja toch? En if toch aben de zo, dat toch amano mag kon direct dat man tegi takluku so smara so bradi sade. Zeker niet. Sade. Kande abo tegi taki enough miluku ma mineshi alasan so ma if we want it can take one tweede mening na one trasma and if we pentak dape no luku dan mi kan altijd mi kan begi en u kan luku baka isabi of tegi kande ano go tapasan da stress no helemaal niet isabi stress kande ategi taki nanga embu ati takluku wansan mus do ina family isabi to and if he de is food doing then if I'm pouring of spoiling what I want to say those spoiling what I want to say later if you fini ta adu boom di anotegi you da isa tegen one day isa tegen grand tanya. Zeker. Isabi to ma wamang sa etegi takyo ibrada potwa sanji tapa ukwa dan beke low fasti. Nese nego na mura. Zeker. Me take me stani me opogwe. Zeker. Isabi dat na wa mutu. Zeker. Isabi. Dat meki like for you altijd taki do your huiswerk voordat je uit huis gaat. Isabi de abi wan sanita ekari de tracholoof ekari wan derde oog en nou aan sansa mi ook te belukken in kan le bon voor het maar denk je dat aan het af te maken naar een wikulturu maar te iwan duan sani da itaki modwe later dat toch da later da ishitaki on tak sang mishibe pikini isabi na a derde oog sa etegi taki ejiwan piki isabi e pingi isabi to dus te you tak nanga use king da kan de use king for G1 pinging tak no ano kan de so da altijd in artisting